Kundi yetu Yesu Kristo utuzole levavo ye mukyadi ye mupasi kana kutu sisako. Kundi yetu Yesu Kristo utuzole levavo ye mukyadi ye mupasi kana kutu sisako. Yimbila, 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 mudileto kujizulu kana kutu sisako. Yimbila, 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 mudileto kujizulu kana kutu sisako. Vomitantu mina kwiza mina kutu ya misa tunalembwa kubatina kana kutu tabila. Vomitantu mina kwiza mina kutu ya misa tunalembwa kubatina kana kutu tabila. Yimbila, 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 mudileto kujizulu kana kutu sisako. Yimbila, 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 mudileto kujizulu kana kutu sisako.